Gesa dili sabe na yu ebolo menga na tuden lemutsur covid chugu toyi nedu ke menga tun tangbo de gyabyo ba teye sane mimang ge chudo lodo chige nyungdo soyup jiye. People that there is lots of side effect, but actually I was a bit worried. Nye mi mangbu sane mengab teto ne shodo nena mangbu shi yungu yu ba kodo chungwe kapsu tenbu lodo chungde ngoso menga gyabe che kange majun la menga tui nyeba tere ngangu chigi yu je shedo. बहुत सेफ फील हो रहा है क्योंकि हमने काफी दिन ngora la nyenga mebe chona shi yungu do khala shi na menga na gyuring pal to yi ne do pho ba khala meje chene debe gengi nyenge ne da chung yu si ba te da la ya menga de ye nyenga me bar gyu gyu yi je chi ge yu Chöde lemitsu menga gyabe che gazo nga par gyaba soge namgyu didani gyaga na menga gyabgyur lodo yungu yoba teda segyo bejun chigyub che. Gyaga geyo na gome gyabgu tsu ne taja dawa chikzamshi sonyo duna ya menga teda nyamdo shone mangbushi langi yobe chogdam kala tene chöde mina kage nangdo ya Tezum chige yobe genke meba tsu rangi la mengab gyamne migbe sangbo shi do yobji. people were a bit scared, lot of questions. Tangdo We keep mima tsu jingna lodo ngane tize mangbo shi chige do kunzu tiwa tang lodo ka sewe je mengab la yiji cheru duge yoba sebo do. the confidence in vaccine. Chöde mina tsu mima la migbe tang lamdo chige yoba tedo ne kongshu menga tel gome gyato yonke dabsumzamshi mangdo song yobji. Nedan teda menga gyabyu changmar jikzonshi minbar tenga toyi nedu ki nyanga chungto songne chungang ka gochewa tang dimdu rile papzu kado mimangbo ruda diba tongkyo yoba maze gyaga na ngungo menga ngigi nangne jila dakje chasanshi chung mebe nezu kala tene mima tsu tize che de mengabla demga chigyobji. Yudu shen kata minda wara gyaga na nedu ke nyanga chungto songwa tang mengabla demga chagyu yobar dume to toyi nedu zame sugyu tablam jikbu tene gome gyabgyu te yinbe kor tude mina tsu mima la nengu chigyubji. Senior consultants, we are calling them up to see that they get that vaccinated. Kongshu nedu de pabgyu shungen tsiten chidu yin.